असे म्हणतात एव्हरीथिंग यू बाय हॅज अ प्राईज बट ओन्ली हँडमेड हॅज अ स्टोरी. आणि अश्योच अनोळख्यो स्टोरीज आयकपाक RDX गोवा पावला कारिगर मेला 2026 ॲज कला अकॅडमी पॅन्जिम. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डेच्या निमतान डायरेक्टरेट ऑफ स्किल्स अँड एंटरप्रेन्योरशिपान हो इव्हेंट घडयला. Myself, Yatin Gawas. I am a instructor in Penjim Government ITI. So Penjim Government ITI is offering the hospitality course like food production, food and beverage service, and FM, this one front office and housekeeping. So after 1 year in the hospitality, you have to completion of the 1 year course. You have to do the 1 year apprenticeships. Okay, then 1 year apprenticeships we are mostly placing in the 5-star hotel like Taj, Grand Hyatt, Marriott's. Okay, after 1 year apprenticeship you have to take 1 or 2 year more experience and there is a lot of scope. आमी म्हापसा ITसून उलयता, म्हापसा गव्हर्मेंट ITI आनी आमी कॉस्मेटोलॉजी स्टुडंट्स. आमचो 1 इयराचो कोर्स आहा आनी तितून सगळें शिकपाक गावता आनी आमकां खूब नॉलेजूय गावता, खूब प्रॅक्टीस बीन करपाक गावता. हिंगा येवन आमकां खूब कितें शिकोवंक मेळ्ळें, आमकां नॉलेज स्प्रेडूय करूंक मेळ्ळी. लोकांक अशें गमलें की अशी स्कीम आसा म्हणून. खुबशीं भुरगीं बी विचारतालीं की खंयसर कशें कितें शिकयता, गव्हर्मेंट म्हटल्यार फ्री, कितली फी भरची पडटा, कशें कितें पळय तें सगळें. आनी एक तर म्हटल्यार हितून खूब 1 इयर म्हटल्यार खूब कितें कितें शिकोवंक गावता, लायक शॉर्ट हितून कांय जायना. आनी आमी हांगासर खूब एक्सपिरियन्स बीन घेतलो. खूब जाणां अशीं येतालीं, आमकां खूब कितें कितें विचारतालीं, मेहंदी, हेअरस्टायल, सगळें मेकअप, हें तें. आमगे MMV ट्रेड आमी ITI काकोरा. आमगे हितून आमी काय शिकयतात गाडयांचें की कशी गाडये प्रॉब्लम सॉल्व करप, प्रॉब्लम फायंड करप आनी रिपेर आनी डिफरंट टायप ऑफ टूल इन द कार आनी फ्युचराचें. ही आयडिया आमगे सराली फूल आयडिया. आनी ही जी गाडी आहा ती 2021 केल्ली. तेन्ना हितून IC इंजीन आसलें 1.3 लिटर कार्बोरेटराचें. मागीर तेन्ना ही लॉन्च केल्ली आनी तेन्ना CMन बी हेजेर रावंड मारलो. आनी आतां जेन्ना आमगे बॅच येयलो तेन्ना आमी इलेक्ट्रिकाक कन्वर्ट केला, पेंट बीन मारला आनी भरपूर कितें चेंजीस केल्यात. हय, ही फूल बॅटरी भितर आसता आनी फाटल्यान एक मोटर घातला वीथ गियर बॉक्स आनी मॅन्युअल ट्रान्समिशन. हय, आनी वयर हेजेर सोलर घालतले. सोलर घालता आनी मुखार अपग्रेड करीत रावतले तशें. I'm teacher Ranjita and I'm teaching art in Sanjay's Center for Special Education, Porvorim, Goa. So this workshop we have started from since 3 years, and this workshop is conducted by Kalakirti by Madam Prerna Pavaskar. And very first year we have started with showing children how to do the clay, molding of clay, then how to do it with the hand. That was the traditional method we had shown them. But we saw now our children are ready, so we can do it little commercial way. So this year we introduced with the molds. So we showed them how to use the mold and how to remove the idols from the mold. We have chosen children with different religion. We don't discriminate here the caste and all. So we are trying to promote them. And yesterday Sir CM had said that we all should buy the idols from Sanjay school. So we are promoting our school also and our student. I only requesting the people like to help them, not with the disabilities. They have to see their ability, what work they are doing. It's excellent. You all must have seen what children are doing. So we want to set a benchmark for this year for other students also. फ्रॉम ब्युटिफूल हँडीक्राफ्ट्स टू लायफ स्किल डेमॉन्स्ट्रेशन, कारिगर मेळाक पळोवपाक मेळटा कारिगरांचो मॅजीक. I am Babi Malik from Asta Sananiketan. Here at Asta Sananiketan we run a vocational center wherein we make these types of office files, folders and sublimation printing, as you can see over here. So we try to run a shelter dog shop wherein we give these adults opportunity to showcase their talents, their abilities. So they also feel a productive part of the society. This stall is of National Association for the Blind,
under the State Commission for Persons with Disabilities and Department of Empowerment for Persons with Disabilities, how person with visually impaired can enhance their skills using the aid and appliances. So this is stall basically which shows the person who are not aware yet that what they can do. Being a 100% blind also, they can use the same laptop with the help of screen reader software, and they can do all the tasks how a person without sight and with sight doing the same thing they can do here like. And there are some books also like with different shape they can feel here. So we have this also like a braille machine, how to type in braille. So whatever type on the computer, it will come on this is a refreshable braille display, so it will come here. Also we have this calculator which talks, so whatever number you press it will talk. So for other person who can see, they can directly see on the screen, but what about the visually impaired person? They will not able to see, so they are hearing. So we have also chessboard and this waving machine. So we have different types of aid and appliances at National Association for the Blind, Santa Cruz. So we teach visually impaired computer course, and also we believe in the inclusive education. All those students go to the regular schools so that they can learn the whatever portion is there for sighted student also. नमस्ते, म्हजें नांव समीक्षा दिनेश शिमेपुरुशकर, आरपोरा साकवाडी रावता हांव. आनी हांव खूब 10-15 वर्सां जालीं शेल्स आयटम करता. पयलीं हांव क्ले पॉटरी करतालें. आतां क्ले पॉटरीक खूब सुवात जायी, माती दवरपाक, जळो दवरपाक, म्हणून हे म्हाजे कडेन आतां थोडी सुवात आहा आफ्टर मॅरेज, म्हणून हांवें आतां एक शेल्साचे आयटमी स्टार्ट केल्या. आनी हो पळय कोस्टर पळय कितलो सुंदर जाला पळय, कितलो हा शेल्साचो. आनी हो पळय गणेशजी जाला शेल्सा पासून. आमच्या हांगा जे चूट्स बॅग्स करता आमी, प्लस आमी कॉयराच्योय करता, प्लस मॅटाय करता आमी, प्लस कॉयराचे वेस्ट जे कॉयर आसता पळय त्या पासून आमी घोटुरे म्हण ते करता, कासो म्हण. हे जूट बॅग्स आमी वेगवेगळे आमचे कडेन आयटम्स अवेलेबल आसात. आमकां हेचे कारागीर मेला पासून आमकां जो 3 दिसां खातीर आमकां तेंच्यांनी अवेलेबल करून दिला. आणि हांव थँक्यू म्हणटा प्रमोद सावंताक की तेंच्यांनी बरें हें केलें, म्हणजे डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलो असो की बाबा आमच्या खातीर आनी 4 लोक पळयतलो आनी फुडें कितें तरी करतलो म्हणून असो. तर हांगा पळोवन आमकां कळ्ळें की एवरी स्टॉल हांगा आपली एक युनीक स्टोरी सांगता. दिस इज वेअर ट्रेडिशन मीट्स इनोवेशन. कारिगर मेळाक पावून एक मात कळ्ळें की असल्या हुनराक बळ दिलें जाल्यारूच आमच्या गोंयाक बळ मेळटलें. अशाच आनी कार्यावळी खातीर तुमी पळयत रावा RDX गोवा.